شیر میں غلام محمد آشوب قندیلت مدام بلوچ راج سر سوج دے گات او مدام پوتی راج ڈیہ وش حالی واسطہ بری ایمی تک بری آمی تگات نہ گھر میں سدو سمائے استت نہ گوہر گوری چھے نہ اسل کارن دشمنے کے مدام پا آئیے ہمیں آشوبی راہے گسر کنگے واسطہ آئیے پشتا کب تک کہ من کجام وڑا ہمیں راجی بامردہ چوتی چمانی دیماؤ چوتی ہستی رکھنے کے واسطہ اسے چھون دور بکنا دشمنا ای بامردو راج دو سارا باز برا کارن زندانہ نیتا بندی کرتا وڑ پوڑے آزار داتگت او پدا آئی را لب لالچے صلاح جتگت کہ تو وتی ہمیں راج دوستی وتی ہمیں آشوبی راہ چا گسر گو بلے زمین زادگو ہانی پرزند دیما نہ سرکار داتگیں آزار دیمپا موتن نہ لب لالچ آہیا چا مادنی رہا چا پشتا دور بدین مدام چو کوہ البرزا سرکار دیما وشتو کوتک سرکارا مدام پا سردگار شہدہ ہی دیما ہر وڑی پندل سازت وتی داشتگی ٹولیانا ہمیں نرمزا رہلاپا کاربست کہ دانکے منچ آہی دلا سردگارو راج مہران در بکنا بلے آچا وتی کھلیں پندلان بیسو بیت نہ آہیا زندان آزار اوشتے آماچ خود کنند نہ بیسریں بہتام سرکارا چارت کہ ای مرد منی ہرچ پندلا بیسو کنگان پڑن دروگیں بہتامی جنگی بندات کو او پدا ہمیں سردگار عشق چمانی تا ہچ وڑی ترسی نبی سرکار بیسریں بہتامانی دیما اوشتگے جارا جنت 9 کرہ اپریل 2009 کی چاکت کے من سرکار لجوزیں بہتاما پدر کنا کہ تو دنیا تہا مسترین درو بندے ہے ہانی یہ بچ کی چاکت تو تھی وکیل جاگہا روت کے باندہ ونی پیشینت ما سرکار بہتامانی دیما اوشتانو آئیے ہر ایک بہتامیا بیسوب کنو سرکار چاریت کی ای مرد اوشتے آماج بوہے وڑا نہند گڑا وتی راست اشکلہ کہت ہانولے پرزندہ گوں ہانولے ایدگا دو بچہ ہوار آوار جدو ششمی رچا گل زمین مہروانے پرزندانی انٹاں ما مرگا پا دوڑتم سرکار سک گل بھی شادمانی کند کہ منوتی دے میں داروک دور کرتگم انوچ شی مردم نیشت کے میں دیما بوشتی 9 کرہ اپریلا ایو کا بلوچستان اننا سرجم دنیا تہا بلوچ پرزند زرشانی بندات کنا کہ پاکستانا میں رشوں غلام محمد گوتی دو سنگتا لالا منیرو شیر محمد آوار شہید کرتا آئینی تیر سکتے کنتما ہیچ مرگا پچگل دیکھ بوتگا وہ بلوچستان تہا آسو آسگوری بندات کی ہر ایک بلوچ پرزندے وطا غلام محمد بلوچ گشید کہ منا غلام محمد منا بلوچ سردگار پرزند منا زندانی بکم منا شہید بکم تو چھنت غلام محمد لالا منیرو شیر محمد شہید کنے مرچی ہر ایک پرزندے غلام محمد لالا منیرو شیر محمد جو بوتو پاکستان چاریت منو شرری کاری نکرت ای راج گیشتر پادات کر بلے سرکار نظام کے غلام محمد بلوچ یک پردے نبوتو بلکہ یک کندیلے کہ مدام رجن بالی نیت و مدام وتی راجہ رجنا ہی نیمگا رہا دکھا شہید غلام محمد یک فکرو لوٹے نام غلام محمد یک منزلو کاروانے جوڑ ہوتا غلام محمد یک پردے نبو تک کے ختم کرنے گوت غلام محمد یک راشونی ہوتا انگت یک راشونی مرچی میں راشونیا کنگانت مرچی غلام محمد کاروانند کے
بلوچ راجے دلانی بندو بوگ جوڑ بوتگ مرچی غلام محمد کاروان نارا بلوچ راجہ وتی مرگ و زند پہمتگ سرکارہ مرچی غلام محمد کاروان و رجن ہلاس کنگے بعض جہد کرتگ کہ غلام محمد کاروان ہزاران سنگت و راشن شہید بیگوا کنگ بوتگ بلے غلام محمد کاروان سوست یا اوشت آماج ہچوڑا نہ بوتگ بلکہ گیش تونگر و محکم بوتگ وتی منزلہ جنزانت آہی لوٹ راجی آجوہی میں ایمانت